Usimbot Menteri Rangba ke Jela ubade kmi ya katanat kam jengok kai perthei uba snyau bahalang dhar ulaong baka management jongka mamulo Cera Cement Limited kalarai ban pinprano ya ka chimni jongkani ka karkhana namar bakala rim bat namar balami ke jingting bakala ban khlem hakano kono kapor habakali halor ke jing trekam jongkani ka karkhana deubilat kabade jongka sarkar une menteri ulaong baka sarkar kan saya kren bat kinong don benta shwa ban shim ya kanu kanu karai halor kane henry ula pen pau pat bakala ban khangno kumbala ong do menteri rangba ka jilla u konrad sangma dangshen katkum ka jing sngo jong u ka sarkar jilla ka don kam ban be pisa shibun ban yo penya chakmat yakni ka cement factory wat lada de ban penlut lai spa klur tingka yakni ka project hakikat san snem baladem boleh itu atau sekarang badan di 8 perayu dengan lawat ke report hal itu boleh ulah rimbol aslam ha timat ke online di jingmah yo urah kanu ke pora mensau nak kata bahar ni peran yo mom klem pentrik tu kata ada gue dah gue deh berge MCLE lembaga jing request lokal ni MDC bat katu ani ke stakeholder te ngini perkat dia kan dimilai penuh sotu ke jing ai bobon teh tapi perkat ni yang teman-teman perkat bahkan hukum-hukuman will take a decision ham blade ke join venture na ham blade ke action na ini perkat bahkan hukum best tam muncul ni kata juga mud it leads to what's that tang banganong ban kang mentan ngamu tang gejim tu ni ai babhatam ni le kata tak ada gejim tu kabang impat simi ka raipat what decision de markan nong skunta ini ya bi kodi hab te di belum kamtam katu ani kinong yalam tu angkut MLA MDC KCA Mira Catman kamtam stakeholder ini sim bagi jumlah bahatam ini sim kata Artali